Kublai pi baro ni pedang sengobhai pi syakani kutup kubor mentaga janmit. Shua bangini paj ki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat bokongsan. Mi Menteri Rang Badu Narendra Modi bandit syari US bagri Egypt nakabenta san sengi lenter. Syajiat UMDC keseng NPP na mauring keneng ubak penyat sing SIM kung UCM ubat hamai jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Pinmi ka GHADC yaka an Giant Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill arhajar arhulai. Kadai ka rai jong kaseng ban ajing kershani kaseng NPP hapo ka KHADC ong UMDC kaseng Congress uba Ronnie V. Lingdo. Ki kubor ki babanya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulami minimum step nakabenta balik jungo ikari United States but Egypt nakabenta san sengi lenter. Hakajing keren jung ushwa bu unmi nakani kari Menteri Rang Badu uloong. Bakani kajing le yu kejat jung u kan long kalat ka kabu banang penru spa shu ya kajing jeliu jung kajing edai hapadeng kari India but ka US. Uong bakajing edai jung ka India but US kidai ki babun jai bun rukam. Hagabadan bun kajing ete ki baskem hagi babun ki liang but kari USA kadi ka parlok nong khayi ka bahetam jong ka India hakaliang ki mar ki mata but ki wei pat kajing shakri. Menteri Rang Bau loong bakari India baka US kile tre janbha hakaliang ka sayan bat ki kor ki bor ka puli ka puthi ka kot ka kya ki kam yadari bat ki wei uloong shu ru baka jing sedang banya tre lang hakaliang jong ki kor ki bor ki bakong san e bat ki badang thamai kalanang penklan bat nang penyaw shu e ka jing yadai jong ki hakaliang jong ka ki karkhana pen mit ya thma hakaliang ka hau ka tnat telecom ka quantum ka artificial intelligence bat kaliang jong ka biotech. UMDC jong kaseng National People's Party NPP na mauring keneng uba penyat sing SIM ula syajiat kung Chief Executive Member uba thamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasengi ka baar. Usong kenor ka KHADC uba lamprang bela ula penbena ya uba SIM kung UCM jong ka council na mar omdon syu deki weipat ki banya aireng na kabenta kani kasyuki. Hakajing ajing keren jong UCM ubadang syu syajiat thamai upenyat sing SIM ula kentu ya ki MDC bakin ken ba ka bha ka miat jong upat ba bat jong ka council ki ki kamram bakong san e ula penpau ya kajing sengok huslai jing mut jong babun tli ki bil kidang sakut sa hakatnat District Council Affairs DCA walai kini ki bil ladep ban pelat hapo ka KHADC da ka balik burom yo CUM ubarang syushajet thamai uba Tita Starwell Khan ubade CUM ubarim ulai katu kat ni ki kentian syampang na ka benta uba CUM halor ka san hima sima hapo ka District Council UCM uba thamai uloong bayaki kerteng juga dikhat ka Executive Committee on sapa sya ulat ka jela na ka benta ban yo e ka jing menjur na haba keren chikinong pathai kubor hakani ka nongba hakasengi baar ula pentip bau sembut CUM unde UMDC ka seng Congress uba penchngan NSM Namaringi sutu ladakat deko terekam apa establishment haki departments beper kanwan ra kajing deko terekam hadu bat kipai ba te bakanam kta ya kajing du nong yo pai ba haki benta beper hangni po kisantli ki district te kini kisantli district ki bahab kajing pet jong KHDC in persyangkat bala ki badan kam let's say nadu ika judiciary ki badan kam hadu iki department ki office beper kenim shemjing e te namar ta kadang dan kam ban strengthen dan kam ban penklaim ya ka establishment jong ka council ni ringit Minta kesengi ya ka dorbar ka bakerpang jong ka Giant Hills Autonomous District Council lakhot penlong de usong kunor Dr. S Chanpu kajingfu jong ka ni ka dorbar ka bashisengi ka long ban wanra ya ka an Giant Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill arhajar apulai ya ka blawan ra da CEM ka GHADC uba ti shiwat haka kelas step haka kelamit usong kunor ulasya banyamirjingmut halor ka ni ka an ya ka balayashim bentashir rehem daki MDC na baro arliang ka dorbar Hadin, UCM mula pensya ya kinu kijing atatien bat kijing keli bala penpau de kidkhot ka dorbar haka bau lapan ru ya kijing ajing mut ki bakong san naki haka bakhat du la pelat ya kini ka an haka ni ka dorbar
Kani ka jingjia ka labu ki maujan ki pakongsan na ka benta ka roi ka par bat ka jingjam shakmat jong ka Giant Hills Autonomous District Council. UMDC jong ka seng Congress uba Roni Vilingdo ulayada ya ka rai jong ka seng jong u ban ai jing kershani ka seng NPP hapo ke HADC da ka bakam balalia ya ka ni da ka perkhat sani ya ka jing penslem ban pen kala ya ka krnet ka ban riu jong ka riti sen shari ka badang sateng hadu mentamane habakran chiginong pathai khubor uba lingdo ulong balada ka seng Congress kam kershan ya ka NPP kanjin ladon ka jing sen shar ulat hapo ka HADC ula banjur shu ru ba kalong ka bakong san e ba ka executive committee ka di bandon kamtam e hagani ka por ka badan kamtam namar bakila bandon ki jingpin kalai ka khnet ka ban riu jong ka riti senshari UMDC ka seng Congress la jar kapta ru ula kren shai ba ka seng kan kershani kini ki jingkala namar kalong ka babha na ka banta ka jala bat kan persha ru la da kalong pat da ka babu jing e yaki brio jong ka ne ka jala Ladan le se kano ka jabam le soto jemo ka ni ki isi te de namta ba lada ni ma jikershan kala la panwan ko gubernur surulang te ban menta kan wan suka men jaga subsidy ibu par khoi kita kman ke ba lada ngimdon menta hak amendment menta yo parlimen ki ona menta de lada kawan ko gubernur sul Mano ban pek baik interest project pada jungi kendau ke syarikat tiga dosto jungi kenung kata. Menteri Ketenat Fisheries uba AL Hek hakas ngining kong la pentip baka jala kelalaban penmi jan kumbasan pau nang sispa dan dia jan mar shiteng na kajing don kam yigi dokha hakani ka jala balat muru ba annang kan tiu shu ya kajing penmi dokha haba ai jing kren heginong pathai khubor halor kilat kilinti bala shim de ka sarkar ban kan tiu ya kajing penmi dokha hapo ka jala uba hek ulong baka sarkar kala thmu ban kan tiu ya kajing penmi dokha lingba bon tli ki project bat ki scheme kan thup ru ki scheme ki balawan na ka sarkar pedeng ula pentip ru baka sarkar kala yai persyang ban penyo shu ki scheme sarkar pedeng na ka benta ki brio ki bayadan benta haki kamri dokha. We don't have our own lands. So, but now we are into the priority to have our own lands. But since we have got to pasture the testing lab, there is also government. So that also it can be tested there instead of sending to Guwahati. Of course, we do the testing at the same time, and also we have to see the life of the vendors, the livelihood. I don't know what I'm mixing or not mixing, but it's a duty of the state government to test. That's all I know. Ulat ke jela Meghalaya upagu chohan hagas ngining kong ula pli perda ya katamasa North East NSS Festival balapenlong da ke NSS Cell jongka Nehu. Menteri Ketenat Puli Puthi jongka jela urakam sang maru ulai dan benta hakani kasngi. Kakenhun jela Manipur kela kentaj banwan ya shimbenta hakani katamasa nakadau jongka jingya snam ki barang jia haka jela jongki berkakenhun jela Mizoram pan kam shimlala banpoi nakadau bakladon ke jingtua khendo Hasunapur. Unong kawang shot put ubahakli du jongkari India utajinder Pal Singh Tour ulala bantawi ka record ka batmai jongka deuba Asia hakabaya day bagajingya kawang shot put hakalimpung Interstate Championship kabla long hanong ba Bhubaneswar uni unong yele kai ubadang arpu prasnem karta ubala mi khmat eka jela Punjab ulala ban pen prano eka record deuba Asia kabarim ka jong u kabla long arpu way point sau khandai meter ya kabolala ban kawang ha usnem 8000 arpu hapatiala Kani ka jingla banyali akai bahajong u kala penlong yu ban poi haka kerdan ka bakhandai haka thup kerteng jong ki nong kawang shot put ki ba jingai tam haka prothai barok ko wei haka ni ka samoy yali akai man tau snem Kalimpung Interstate ka dei ka jingali akai ban yo rung sha Kalimpung Asian Games Mintapat ngini pe ka jinglong jingman ka sin beneng ha shalong Kajing shit kalong arpulai point rio degree Celsius ba kajing kreat kalong khanyo point r degree Celsius kajing sngam ka hau kalong hnyo pusaw na kishis pa min step but khandai puwei na kishis pa janmit kajing hap slap kalong hnyo point pra millimeter kala bandon kajing hap slap ka bamalumala haki babun ki jaka Shwaban poi shiga bakut jong thup khubor ngini pej bang sai shisiani ki mat pakongsan
Mi Menteri Rang Badu Narendra Modi balik ceri US badri Egypt naga bentasan sengilenter. Syajid UMDC keseng NPP na mauring keneng ubak penyat sing SIM komusi yang ubat hamai jangka KHADC. Penmi ke GHADC ke Anjante Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill arhajar kulai. Bat kadai ka rai jong kaseng ban ai jing kershan ka seng NPP hapo ka KHADC ong UMDC ka seng Congress ubak Rwani Willingdog. Di parlok de kitu ki khubor ngila poish ka bakut jong thup khubor jing mentaka janmit hadung bingin syambiang bat phila shai kasngi khuble phi baro.